Omurukungana rwabahagomborera ya Nyamweru omnyishengero kazi Prosa Kampurira yagira ngo nakwataho munonga okushanga obutabanguko bw'omumakano bweyongera ekiri kutuma district yono mu ihanga yashwara. Honorable Prosa ya Kampurira yayongera yagira ngo obutesi bw'omusente omumaka nabwo butumire habaho kweyongera obutabanguko mu maka. Abadabeshengereza ekintu ekiturakore kugira obusinge mu magara gitu no kucendeza entaro mu maka. Entaro mu maka zibirembi, entaro mu maka ziretire abana kusigara balefuzi, entaro mu maka ziturirehe byitu kushanga omukazi yagwana niba hakagira wa utaza mugenzi we hakagira ubasiba mukatandika kandi kushuba kuguze bibira munaza kubiyankaye ngene entaro mu maka ziturireho ne byitu. Honorable Prosa yayongere yagira ngo byona basa kumarwa kushanga omukazi ayina haru kuiha kasenta ke ngo muntu okusinga kutega omushije ngaro. Tahi wanje Scovia akaza kugwanira niba school fees mubara omushija ko yarebira omukazi yamusinga mani yakwata katebe na wali kwegwana ho yakamutera hamutwe yafu. Turaza gukora bibina byitu wabagolenda kweguza oyeguze mu kibina cyawe kandi ogira amazima abaturetere kisirane kindi n'umuntu otina amazima kushanga abakazi barakwaka sente kabo kakajya okanga kukashashura ati urabona teka kikweli. Okukwatwaho kwa Honorable Prosa Kampurira Mbabazi kwashaje uko mburiza hakanisa ya Bigungiro omuturage wa Kagoye Constance Namasco hamwe na mukuru w'entebe yo kubanza habwe cyaro cya Rwakaruma Silvano Bangirana omumuruka gwa Bigungiro omugomborera ya Nyamweru. Aba bahaburangwa amakani getengwa mu bwesigwa hamwe no kuhaburana omurukimwe cyona. Besigani bagire okwesigana bagira amazima bagire na rukundo bakundanye. Umushaya yije cerererwe umukaza mwigura ataje ngo yari muri bamaraye kandi ndijo uwo mukazi nawe abago kuhinga koka nawe ataza kunya umuranga no kubaterera gutukira kubaterera no kugira ngo abakazi borubera bashishe kandi babakunda abo kwani bo ruhanga yabatoranire nabwo cyo tubashimire kubajoka. Okukwatwaho no kwijaho akaire kake bwanyuma ya Joventa ekinahirwe w'emyaka 32 omuturage wa Ndengo Trading Center omumuruka gwa Kashasha owakwasura ubwanyuma yo kutekateka kuba ine ecyari kumanya hakufa ko mushija we Andrew Byumugabe ari kumuza kuba yashoyira mu kazondijo nahuri abarangambira omukazi yayitiriwe uri kazara wahurira mani gakurenga baharamu kugira ngo sibo bwenge bwenora bufurani njira kwitabara bufurani njira kuringa kubone sente oraza kwitabaro bakutware ndogo bakushariro gwa magara gawe gono owa itaye gendere konkiwe sigara magara kongora sigaro rabona abo abana bahora bawa bataheshaga mayamagara gabo gona mwene baharamwe kambashaka okumujya nyaburo rikazara nubwo mushije yo kwise kiniga kirashoki ninga no muntu wena orashaka abakazi bari kugwana umwe ari kurura mugenzi we yibere kandi turagwana nke koko bana. Omwaka gw'2023 yari dutukamuhebwa nawo omuturage wa Karengere omugomborera ya Muko nawe akita omukazi we Scovia Kobusinge ahabwa sente. Kandi omwaka gw'2021 Vian ahimbisibwe Armstrong omuturage wa Habutobere omumuruka gwa Burare egomborera ya Muko akosya abekaye batano otwarire omukazi we Rovina Muheki abataban Edwin Tumoro biro 17 Resta Kampuro 15 hamwe n'omuhara Miria ekinamushabire wo 5. Entekateka ya Prosperous Women Rwanda ekatandikaho mwezi kwa munana omwaka gw'2023 kandi ekatandikira omugomborera ya Butanda kandi egenderere kumaraho district yona eyine ekigendererwa cyo kushagika abakazi omu byaro 41 omu district egi n'ekigendererwa cyo kucendeza emihondano y'omu maka. Gashakwa Jime Emmanuel abwate yali West.